muraho nanone turi mu mujyi wa Gisenyi imbere gato ya ADPR, ndavuga paruwasi ya ADPR hafi n'abadivantiste. Tuje kubereka iyi nzu ishobora kuvugururwa cyangwa ukabura kuyikoresha uko imeze. Turi kuyigurisha ku mafaranga turaza kubabwira. Hano hantu hafite ubuso 500, ni parcelle yuzuye, ni nini cyane bigaragara. Guhera hariya hose mubona amatafari ahiye kugarukira aha tuhagaze hose ni mu buso bw'iki kibanza. Karibu tubereke ubuso bw'imbere n'inzu. Bibaye ngombwa ko wavugurura kuko na amatafari ahiye, ifite ibyumba 5 kandi ni inzu igaragara nkaho yubatswe kera kandi mu buryo bwiza ku buryo wayivugurura bigakunda. Inzu niyi ifite imbere yaho agasepare ariko karimo fosse nini cyane, n'ahantu hafite agasuku ugira kandi ni quartier nziza idafite ibisambo. Ifite muri make by'ibisambo byo muri Gisenyi byarakemutse, byavuyeho burundu. Ibintu byo kuvanguragura muri quartier ngibamo ibisambo, abo bantu ntabo duheruka, sinzi iyo bagiye. Aha ni mu gikari, dore fosse yindi hano, fosse ndende, umwanya wo gushyiramo ikigega. Iyi nzu ushobora kuyireka ukayivugurura, hirya gato ukahashyira parking. Handi nababwiye hari agaseparated. Urabona ko ari deal nziza kuri miliyoni 68 z'amanyarwanda gusa. Bayazana tukwihere mu mujyi wa Gisenyi nta kundi. Muduhamagare kuri 078 300 87 555. Sura imbuga zacu zose ni Gisenyi Commissionaire, TikTok, YouTube, Instagram, X ndetse na Facebook page twitwa Gisenyi Commissionaire. Ibihe byiza, turabakunda cyane.